Так, общем достар, мен видео бастамай жатып сіздерге осы каналды ұсынғым келіп тұр. Бұл каналда мейірбек неше түрлі модтар, неше түрлі видеолар шығаратын болады. Осы каналға подписаться етіп, лайк басып қойыңыздар. Бұл мейірбектің жаңадан ашқан аккаунты, основной аккаунты. Ол сат жерді и осы аккаунтта жүр. Осы аккаунтқа тез актив жинап, 1000 подписчикке жеткізсек. Ал біз видеоға кеттік. Хей, йоу, баршаңызға сәлем достар, сіздермен мен бүгін Айсо. Общем достар, бүгін біз Майнкрафтта выживание ойнайтын боламыз достар. Выживание түсірмегелі көп болды. Мен выживание түсірмес баған. Ана бір блокта өмірлеп түсірген болатын. Оны уже бір блокты бітірдік, драконды өлтіріп. Бүгін біз выживание бастайын дедік. Ал сіздер осы видеоға лайк басып подписаться етіп қойыңыздар. Ал біз видеомызды бастаймыз. Так, общем достар, мен бонус ретінде бонус сундук алдым. Şu қараңыздар. Әдемі жерден пайда болдық. Мына жақта болашақ үйіміз болады. Так, ағаш сындырып қиналмай қойшы деді ғой. Бере салайын деді ғой маған атак. Палка, кирка. Бүкіл керек маған осымен. Так, бүкіл керек маған, бүкіл керек, бүкіл. Сындырылай қойыңызбен бірге. Бұл біздің araba kayka yok gitti. Так, мына жерде бізде болашағымыз болса, онда мына жерді алуға тура келеді. Еба. Так, менде ағаш бар міне. Сандық тұра берсін. Бұл жерге не салмақ қойып. Шақта бұл жерге емес, шақта да осы жерден бастап қалдық. Ağır sındırıp görünü gerek yok bizde. Bak. Biraz sındırıp. Sınırlar olan. Sol. Қанша тас? 12 тас норм. Біз бағана әдемі жерден пайда болып себеп қайтқандай. Google сұранып как. Мне не нужна дейсің ғой. Құлап кеткен үшін банша. Басын жасаймыз. Bir жағынан үйге болса, бір жағынан опытымен. Бүгін беттім.
соғып. Нормально, әдемі үй соғып. Достар, мен ауысындырып келейін. И видеоны қайтадан боламын. Так, olsun dostlar. Biz ağaçını bak. Şu kapağını sınıp kaldık. Şimdi бүкіл не ағаш жасаймыз. Ол ағаш бізге ауада қажет болатын білесіздер өздеріңізде. Бірінші елексін. Естіп. Так, кішігірім саламыз. Кішігірім саламыз. Екіншісін жерін бітіп жатырық біз. Қой, сенде. Жазы жоқ, менде азығым. О, шерес бар. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç, dört. Olsun, berbes jasasak jasayın. Çoklar payda bulup duruyor. Biz de ciddi tuttuğuy. Ciddi duydum lan. Cuma tuşayla saklandı. İyi. İyi, cuma tuşayla. Ой, сен arkadaşım beni. Sen mankensin. Kumbata değil mi? Төсек жоқ болады. Мен елем сені кінәлеймін. Енді бір қой шыға салсаң кайф болсын да. Ne sana айтқан жоқ па? Ja, келеміз ағаштарына лестница жасап үстіме. Опа, наконец-то біттім, ес. Біттім. Verslay жасап жібердік. Ешкім жоқ. Жабайын. Kesilmей жатты. Бірге тұрақ деп жатырмыз ғой, білмеймін ғой. Қолдарда құлағаш тоқтамыз. Ha? Ой, біздің өзімізден басқа кім жоқ? Сендер еңбекші де ғой? Бәрі Келмейді олар, анда-санда келіп кеткенде болмаса, кеп жуын шекет. Жағамыз.
O bırak kız. Özüm iki bala şunu söküyorum da. Anladın arman konpik. Hata almayısın lala. Lulu. Kapıyı mı attık? Oynasın. İki bölüm yok mu? Biri ana falan Sen kere yemişsin de mağan. Anahtar söyleyecek kutusu var. Bunda gidince bakıyorum, valla sakatlığa koyabilirim. Katak çocuklar takılır. Çocuklar. Хода. Так, в общем, достаточно. Танıştık. Ben şuradan. Sonday boldu option. Привет. Салам. Ay iyice. Mama gerekli yap. Ağaçsındır bil. Unutmuştur ağaçsındır. Şunu ayaktan karayın. Koy sen o arkadaş. Mesela. Bana da. Diğer onu normal jasagan. Onu Lütfen görürsün. Ya. Bilmiyorum. Ağaç. Kedi karşısında. Bizim Aldoman ortar bir gün yok ayda. Halk arasında da. Ortar. Ой, басқаның орыстары уже алмадым. Орыстардың кесірінен квартира. Casa alamaz. Bunu için düşündüğümüzün. Niye? Şuradan ismi. Yeter sağlayalımızda. Yeter sağlayalımız. Bakalım. Aynen yok. Alo? Ver götürsün olsun. Так, arkadaşlar. Şimdi size kimse de boyun. Hadi bak koyamız. Bak. Bak koyamız. Bak koyamız. Değil. İşte durabilirsin. Deski. Şu mu? Нет, сізді Aa, cross. İyi cross. Ha? Bu. Almaya bak. Şunu Rahman mısın? Ben öyle söyleyeceğim onu bak. Söyle bak. Ben o kelimce çok öterim falan. Ama yiyeceksin bir sabah boşu bunun otur mu oturdu? Yoksa Cumhur'da şey yapma var.
Gülmeyen kızı da yakından Telefon çip köşelerim. Tükkenin geldi o. Koşu bak geldi. Oy mana tık diyor çubuğu. Bırak onu neyse. Yine derdi. Kiyim men tösüyor bir adastarı bu. Onu koşuyor dedim. Ya koş beti. Ders bir okuduk kaçtı. Arka bacaktan Şu. tuttu. Da diye de kimin de tuttu. Arda tutuyor, can da tutuyor. Son tutuyor, taşıma. Metin işte oynadım. Aynen kvartiranlar aynen kredi gelecek bastan asat. Ana Arman'ın mesafesi 1 milyon aldım bu. Alıp dedim o. Kredi Halk Bankı'ya. Kaç bildiğim var. Kredi gelecek nasıl var? Arman Benim iki makam milyon bu. Yakın dostlar olsun. Arman kırıktan bile arttı. Duyar satın. Arman ikini kapattan tımda altı aykan patron. Yeni buraya yok mu? Suduk dinlemamızda. Gel dostum dostlar biz. Dostum ayaktadı. Benim babamın ayso. Kesin.